radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze muri iki kiganiro cacu co kuri uyu wa kane itariki 15 z'ukwezi kwa 12 muri 2022. Izi ni zimwe mu ngingo zikigize. Ibihugu vya Afrika vyari mu nama na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitahanye amasezerano mashasha y'ubucuruzi. Tubafitiye n'umwihwezo ku mpamvu ziri inyuma y'amanama nka benaya yo kuvugana hagati y'ibihugu vya Afrika na Amerika. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashigikiye ingingo y'igihano cari cahawe Dominic Ongwen yahoze atwara umuhari w'inyeshamba za Lord Resistance Army mu buraruko bwa Uganda. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemereye abanyagihugu biwe gukomeza gushigikira ubutunzi nubwo igihugu ciwe kiri mu bihano by'ibihugu vya Buraya. Bwana Putin yavuze yuko Uburusiya buzokongereza gazi bushorera mu Bushinwa, bwongereze n'imigenderanire y'ubudandaji n'imigabane ya Aziya, Afrika na Amerika y'Epfo. Ubutunzi bw'Uburusiya bwiteze kugabanuka ko 2.5 kwijana muri uyu mwaka, kandi Bwana Putin aremera yuko hari ibibazo avuga yuko bifise imvo zumvikana. Yavuze yuko ibihugu vya Buraya biriko bigerageza gusunikira Uburusiya ku murongo w'inyuma mu iterambere ry'igihugu, ariko akavuga ahubwo yuko ico gihugu kigiye kwagura imigenderanire yaco n'amakungu. Inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya yatangaje ku mugaragaro yuko ifata inzara yabaye muri Ukraine mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1930 yuko ari genocide, ingingo ishobora kuboneka nk'agasotoro ku Burusiya. Abantu bari hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 nibo bakekwa yuko bahitanywe na kigoyi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1932 n'igihumbi kimwe n'amajana 1933. Abenshi bakabona yuko bazize uwari umukuru wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete Joseph Stalin, ari nawe yabicishije iyo nzara ngo mu kubatwara intete. Leta ya Ukraine yari yasavye kuva kera yuko ibihugu vy'amakungu bifata iyo kigoyi nka genocide, inyito Uburusiya bwamiriye kure. Sentare mpanavyaha mpuzamakungu yimya agaciro ikirego cari cungururijwe ku gihano c'umunyororo w'imyaka 25 cahawe wari umukuru w'umugwi Lord Resistance Army muri Uganda. Dominic Ongwen yahamwe n'ivyaha mu mwaka uheze birimo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu n'ivyaha byo mu ntambara vyakozwe n'uwo mugwi LRA mu buraruko bwa Uganda hagati ya 2002 na 2005. Inkuru ya Will Ross umwishikizwa na Prudence Ngiyumva. Nta gushidikanya ko umukuru w'inyeshyamba Dominic Ongwen yatanze amategeko yo gukora ibyaha by'agahomamunwa. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2000 nk'umunyamakuru nasuye uduce dutandukanye mu majyaruguru ya Uganda, nyuma yaho inyeshyamba za LRA yarayoboye zari zimaze kwica abasivile zikanashimuta abana. Gusa igituma uru rubanza rwaragoranye mu rukiko mpanabyaha nuko Ongwen ubwe nawe yafashwe bunyago afite imyaka 9 gusa, agahatirwa kwinjira igisirikare ari umwana. Umucamanza umwe mu rukiko rwa ICC Ibanez Karanza yavuze ko ingano y'igifungo yashingira kuri iyi ngingo, ariko abandi bacamanza bamutera utwatsi igifungo cy'imyaka 25 kigumishwaho. Inkuru ya Will Ross ntiyari mwijwi rya Prudence Ngiyumva nkuko narinda bibabwiye, ni rya Jean-Claude Mwambutsa. Mbonereho rero kumushimira. Tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abategetsi mu seruko bw'ico gihugu mu muji wa Goma bavuga yuko hari abantu bagera ku 600 bagwaye korera, abenshi muri bo bakaba ari abo mu makambi y'abateshejwe izabo n'intambara. Buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constant Ndima
yavuze yuko hari abantu 4 bamaze gupfa. Yavuze yuko akarere kari hafi ya Nyiragongo ariko kababaye kurusha ahandi, aho hari abantu bafise ikibazo co kudahwa no gucibwamwo. Amashirahamwe y'abatanga imfashanyo avuga yuko igitigiri c'abagwaye korera gishobora kuba kirenze ibitigiri bitangwa ku mugaragaro kure n'iyo. Abantu baba mu makambi bavuga yuko bafise ubukene bw'ibifungurwa, uburaro bukwiye hamwe n'ubwiherero. Icigwa cakozwe ku mabi akorerwa mu kazi hirya no hino ku isi kigaragaza yuko abakozi barenga 1 kuri 5 bahuye n'ibibazo by'amabi ku kazi arimo gutotezwa. Itohozwa ryakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryabajije abantu bagera bo mu bihugu 121. Iterabwoba no guhamwa nivyo bivugwa cane, ariko 1 ku bakozi 10 ngo barakorerwa n'ubugizi bwa nabi bufatiye ku kubabaza umubiri. Ibice 6% by'abakozi babajijwe bavuze yuko bakorewe amabi afatiye ku gitsina, aho benshi muri bo ari abagore. Abashakashatsi bavuga yuko kunanirwa kugwanya aya mabi bibangamira umwimbu mu kazi kandi bigatuma n'abantu bamererwa nabi. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango, tugeza ku isaha 1:25 nine nako mu karere k'ibiyaga binini. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ingingo shasha zafashwe mu ntumbero yo kunagura imigenderanire ishingiye ku bucuruzi n'umugabane wa Afrika. Hari mu ijambo yashikirije abategetsi b'ivyo bihugu vya Afrika barenga 40 bitabiriye inama y'iminsi 3 yabahuje na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inama nk'iyi yaheruka muri 2014. Inkuru ya Barbara Plate mushikizwa na Prime Ndikumagenge. Perezida Biden yasobanuye ahazoja amwe mu mafaranga angana na miliyaridi 55 z'amadolari ategekanirijwe Afrika ku myaka 3 iri imbere. Arimwo miliyoni 100 zigenewe imigambi y'amasoko ntanganguvu adahumanya ibidukikije n'ikirere na miliyoni 350 zigenewe kuronka internet n'ubuhinga bugezweho bwa digital canke numerique. Perezida Biden avuga ko inyungu zihuriweko zo gufashanya n'ibikorwa by'ubutunzi kuruta uko vyahora bizogira ingaruka zifadika. Iyi nama niyo kunga ubufatanye, niyo gushika ku masezerano, ariko na cane cane yerekeye kazoza dusangiye. Turazi kuva kera ko iterambere rya Afrika ari nkenerwa cane kugira haboneke kazoza keza kuri twese, atari kuri Afrika yonyene. Kuko Afrika iteye imbere na Amerika ibiteye imbere. Mu by'ukuri n'isi yose ibiteye imbere. Iyo nama ibonwa nk'akaryo kuri Amerika ko kugerageza gusubira gushimangira uruhara rwayo muri Afrika mu gihe Ubushinwa, Uburusiya na Turkiya biriko birakomeza uruhara rwavyo kuri uwo mugabane. Iyo nama yashimikiye ku gushira imbere igisata c'abikorera ku giti cabo kandi yihweje ibikenewe guhinduka mu mugambi wa Amerika w'ubucuruzi bwihariye na Afrika ikizwe nka AGOA. Nkuko muvyumvise rero abahinga barumva yuko iyo nama igaragara nk'igikorwa ca Amerika co kongereza inguvu zayo muri Afrika mu gihe Ubushinwa n'Uburusiya bikomeje gucengera navyo nyene muri ivyo bihugu vy'umugabane wa Afrika. Dushingiye kuri ico ciyumviro rero nanje navuganye na Dr. Omar Harfan, umuhinga muri politike mpuzamakungu asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta zimwe za Amerika zirareba zikavuga ziti Uburusiya n'Ubushinwa bimaze gucengera muri Afrika. Natwe tugomba gushaka uburyo tugaragariza ibihugu bya Afrika yuko tugomba gukorana cyane cyane mu bijyanye n'umutekano, ndavuga umutekano mpuzamahanga, mu bijyanye n'ubukungu na demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Uretse ko ibyo bibiri bya nyuma ni nabyo biteza ikibazo cyane cyane hagati ya Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho ibihugu bya Afrika muri rusange bivuga biti twebwe twakorana n'Ubushinwa, twakorana n'Uburusiya cyane kuruta uko twakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ibyo bihugu bibiri ndavuga Ubushinwa n'Uburusiya ni ibihugu akenshi bigaragaza ko bitivanga nk'uko bibivuga mu miyoborere nangwa se mu bijyanye na politiki imbere y'ibihugu bashaka gukorana cyane cyane nk'ibyo bya Afrika. Kweriki Amerika yumva yuko itegerezwa kugwanya inguvu z'Uburusiya n'Ubushinwa ku mugabane wa Afrika?
ikintu umuntu atakwirengagiza ni kimwe, mu rurimi rw'amahanga babyita ngo ni international order, ni ukuvuga ni umurongo ngenderwaho ku rwego mpuzamahanga uyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afurika ubwayo iranabizi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari iyoboye ibindi bihugu, haba mu bukungu, haba mu byerekeye igisirikare ku rwego rw'isi. Kuba rero umuntu yagaruka kuri icyo kibazo warubajije, hari uburyo igihugu gishobora kuba cyahotera ikindi. Twarabibonye uburyo Uburusiya bwahoteye Ukraine, hanyuma Amerika ikitambika ikanatabara, ni kohereza intwaro gusa. Ibyo ibihugu bya Afurika nabyo rero bikeneye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Ubushinwa nangwa se Uburusiya bwakora nk'uko Uburusiya burimo bukora muri Ukraine. Igihugu icyo ari cyo cyose mu bihugu bikomeye, mu bihugu bifite ingufu nk'Ubushinwa, Uburusiya, bishobora kugenda bikavuga ati twifatiye igihugu runaka. Numva ko rero icyo ibihugu bya Afurika bikeneye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane ni izo ngufu za gisirikare, umutekano, ubusugire bw'ibihugu, ariko nanone bakeneye inkunga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gifasha hafi ibihugu bya Afurika rwego rw'amafaranga kurusha ibindi bihugu byose. Ari nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihorana ijambo nyine muri ibyo bihugu bya Afurika. Mwari muvuze ku bijanye no ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arico gihugu gifasha cyane gusumba ibindi. Hari abavuga bati Ubushinwa bwo buranarushirizaho kuko butanga imfashanyo nk'ibi byo kubaka ibikorwa by'iterambere, bwubatse inyubako y'ubumwe bwa Afurika, bwubatse n'izindi nyubako mu bihugu bya Afurika bitandukanye, ari naco kumbure giteye impungenge ibindi bihugu by'ibihangange. Abantu bakagira bati Afurika ntacishaka ko hano bahubwo ihinduka isibaniro ry'ibi bihugu by'ibihangange. Buriya bwubatse iriya nyubako y'ibiro bikuru bw'umuryango wa Afurika, nangwa se nk'uko Ubushinwa bwagiye bwubaka inyubako zimwe na zimwe cyane cyane za Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga mu bihugu binyuranye, nibyo. Ariko buriya Abashinwa n'abahanga batanga izo mfashanyo bikitwa yuko bubatse izo nyubako, bubatse imihanda, ariko noneho bagashyiraho politike runaka yo kugirana amasezerano ku makampani nangwa se ku nganda z'Ubushinwa zizakorera muri Afurika. Noneho ugasanga wa mugani Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'Ubwongereza n'Ubufaransa n'ibindi biravuga biti Ubushinwa bugiye kwifatira Afurika. Hakaba ikibazo cy'uko Ubushinwa byitwa yuko bwakoze ibyo bintu ku buntu, ariko bugaca ku ruhande bukagirana amasezerano azatuma bya bindi bakoze byitwa ko ari iby'ubuntu babigarurizamo muri za nguzanyo bahaye ibyo bihugu bya Afurika n'inyungu bazabaka. Dr. Omar Harfan twavugana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukuriye umugwi w'agateka kazina muntu mwishirahamwe mpuzamakungu ONU avuga yuko ingabo z'Uburusiya zisha abanya-Ukraine baharugwa mu majana mu byo yisi vyaha bishobora kuba ari ivyo mu ntambara. Vokatuk yagiriza Uburusiya ubwicanyi bw'ikivunga ku bantu vyagaragara neza yuko atampungenge bari bateye na gato, bamwe ndetse bamanitse amaboko mu kirere. Icegeranyo ciwe cerekana ivyaha vyakorewe abantu baharugwa mu majana 4 kikagabisha kw'ibitigiri bishobora kuba birenga kure niyo. Abakoze amatohoza bavuga yuko atahantu na hamwe babonye Umurusiya yoba yarabajijwe canke ngo ahanwe kubera ivyo vyaha vyakorewe abanyagihugu basanzwe ba Ukraine. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo vyo kuja ku mbuga za BBC, ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye. Ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser, wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe.
muravyumvise rero ko mushobora gukurikira ibiganiro vya BBC gahuza miryango. Twibutse yuko ibi biganiro mushobora no kubisanga kuri podcast Spotify. Mukomeze rero kuvyumviriza no kubisangiza abandi. Reka ubu naho duha umwanya abakunzi b'urunana. duheruka mugena atabaza Cedric ashaka kumutera icyuma. Ubuse bwakeye bute? Mutesi we na n'ubu ntarabasha kwiyakira amaganya ni yose. N'urunana. Ese ni mwebwe? Ko wazindukiye kuri sera tutaranakingura sibwo n'ubuhoro umunyampa. Ndashaka Nadine. Nadine ujya hano saa 3 sura mutegereza na ryari? Byose no Patrick. Niwo ndangira umugore umuteka mutwe umugore umutubuzi ngo munje amafaranga yanjye. Ni wowe. Wagiye kumurebera se ariko kareka kuzindukuza gutongana muri sado kwa fire y'abandi. Nje hano mvuye we Patrick. Mutumvikanye rero hano guteza rwa serera. Namubuze. Wamubuze? Namubuze nyine. Ndakeka ko yarayimutse no mamuje kumutegereza hano akorera. Sha mpaka ninge nawe. Ubwo se Nadine yaba yimutse ryari ko yarayavuye ahangaha bugorobye. Menya ko nazindikiwe kare mu museso ngasanga Nadine dahari. Sha ngwe natwaye ibyo byose kandi. Ubwo baje n'abaturanyi bakubira ko yimutse. Ayenya yaba yasize babeshye ko yagize ibyago akabatabaye. Ubwo se Nadine yatinyuka gutakaza kanyese n'ukuntu yamutakamengo akamuhera. Byose nimbaza ndabizi. Kora urukwe kubyibaza kuko mwafatije kunjye amafaranga nye Patrick. Ngenda rengana rwose ntunanshire mu byanyu. Mva mbese. Simbi gushyiramo gute Patrick? Si wowe ndangirira murima ari nawe mwazaye kuwungurisha. Ariko urongeye icyo nakoze no guhuza ugura n'ugurisha undi mwariyumvikaniye. Urumva? Iki nabasinye nk'abagabo bandi bose bari bahari. Rahera ko bise utarubizi Patrick. Waba uretse kugenda ku bijyanye na Cedric Ude. Urambwira icyo atanyeretse mujye ko rwose ntashaka kumva ibye. Ndabizi rwose n'umwana mubi cyane pe. N'umwana ubeshya utukana wiba. Yewe ahubwo urashoboye umuntu ukibana nawe. Tubwire mujye ngo noneho yabigenje ate? Yaranyishe firi. Yaranyishe pe. Ntumbwire ko yagutinyutse mujye. Mbabwije ukuri ko nakijwe no kwirukira mu cyuma nkakwitaho urugi nkavuza induru. Ubwo bashikije nawe kandi bari bifungiranye mu kindi cyumba. Ngo iki? Cedric yaranyishe. Iyo ntakiye ngo mvuze induru aba yanyishe neza byarangiye pe. Nabwo kandi nirukanze ari gushakisha icyuma ngaza kintera. Ntibishoboka. Ubwo muntu waraye mu nzi imwe nawe mujye. Kuki utahamagaye polisi koko? Yewe natekereje ko bitewe n'inzoga ko yari yasinze Bude. Rwose sinari kwihutira gufungisha umwana wanjye. Umuntu utinyuka gufata icyuma. Ubwo urumva ubuzima bwawe butari mu bibazo koko. Ariko nawe urabyumva ko yari yasinze. Wahasanga bikoreshwa n'inzoga Budesiya. Yabikoreshwa n'inzoga atabikoreshwa nazo. Uwo si umuntu ni ikibazo gikomeye ahubwo. Umuntu utekereza gufata icyuma mwebwe muramukinisha. Nifitiye ubwoba rwose niyo mpamvu nzindukiye hano ngo rwose mungiye inama pe. Kuko nabwo yari yisarara ngaho mu nzu arahira ngo agomba kutumenesha tukava mu rugo rwase. Muranyumvira de. Ngo akaba ari urusigaramo se. Uko mbwira ibifuti bye rero nduva umunjiri nyurushaho kuzamuka pe. Mana yanjye. Ariko umugani wa Budesiya na rwose ndva nabimenyesha abayobozi pe. Firi kuko nakubeye mfite ubwoba ku buryo nabwiye abana banjye ngo nibava kwiga bataye kwangira kuru. Birumvikana mujye erega ashobora kubagirira nabi. Ibiyobyabwenge ni ibintu bibi cyane. Hari ubwo bihindura umuntu inyamaswa. Mana yanjye. Kandi urugero rutari kure. Ni nizeye Imana. Ntuzi ko byamuteye gufata mushiki we ku ngufu. Kagira Imana mwe. Nsiza sinzira gona rwose ari muri nini. Ariko ndibaza ngo nisubira mu rugo ngasanga yakangutse ntari bunsume ko kakansogota icyo cyuma. Ihangane mujye. Ihangane gere kuri butike gato. Ubundi ndibuze rwose mvugane nawe. Umva Filipo D. Umuntu arakubwira ati mfite ubwoba ko ngiye mu rugo ngasanga yakangutse yangirira nabi nawe ngo niyihangane. Nge rwose ndumva mugeni yabimenyesha ubuyobozi inzira z'ikigendwa. Ntuzi ko guceceka bitiza umurindi inkozi z'ibibi. Dore umukobwa ngarakuba ikirenge. Ese wabyutse mute? Nari maze iminsi ntakuba ibirenge byanjye nagira ngo ntazazana imyate da. Ego mana. Ndabona n'utwenda twiza dushyize ku mugozi ngo turambuke nk'utari bugarukire kuri botike ariwe. Sha n'ubundi ndajya mu isoko navuganye na musaza wacu ko njya guhaha ibya Noheli.
ego ko muyizindukira uzi ko hakirimo icyumweru cyose ntuzi ko iyo yegereje hari abacuruzi buriza ibiciro se ni ukwitegura hakiri kare tukagura amakanzu yacu atarahenda nimushaka nimwigore mungura kuko njye nabyo iminsi mikuru nekereza Beni kubera iki mute urabizi sinshobora kuva hano mu rugo murangura iyo kanzu se nzayambare ngiye cyangwa nyereka nde wivuga utyo shaho mute ubwo se ntuzaza tukajyana mu misa ya Noheli koko ngewe njya mu misa yego sha ngewe na Fistile yanjye ubwo twaba tujya mu bandi tuhakora iki kuba nukira ariko ntukavuge ngo Fistile yawe nkaho uyifite kuko uyishaka nta misa nzajyamo Beni basi uzaze tujyane mu gitaramo cya Noheli icyo kiba nimugoroba nubwo haba nijoro sinshobora kuva hano mu rugo murumuna wanjye rwose wagabanyije kwiheba koko ko Imana izakugera neza iyo Fistile igakira icyo nshaka kukwisabira ni kimwe Beni ujye mu batayeri hanyuma unshakire ibipande by'imyenda hari ukuntu nabonye badoda kotegisi za made in Rwanda zazindi umuntu abasha gufura kanika izo nizo nkeneye rwose ndabikora rwose pe ariko nyine ndanakugurira ikanzu nziza uzambara kuri Noheli Mutesi wa kera niwe wakeneraga agasitire keza ko kwambara mu minsi mikuru ubu bakeneye ikimufasha guhangana na Fistile mwana we akeneye ibyo yibinda neza nanukira abantu gusa ibindi ntabyo akeneye pe ariko Mutesi wa kera n'ubu bose niba ari umuntu ba Benita ari nayo mpamvu mbakunda kimwe kandi ngomba kubaba hafi ahubwo hari icyo nshaka gusaba mute urashaka kunsaba iki Beni ko tuzajyana gusenga ko ntacyo umbwira se uranyemereye mute yewe ngaho nayo nyumvira firi umwana utinyuka kumbwira gutyo ariko iyo umuntu akubajije ubusa amusubiza ubundi ariko shaka gusubiza uramuzi ukaba ushaka no kumusuzugura Cedric mbujijwe n'iki se ushobora kuba waribagiwe ko ari umubyeyi wakureze uri umwana utikura no kuyuneye akakugeza aho ngaho ukaba umaze kuba umugabo ariko urumva n'udazakomeza kwihangana imyitwarire yawe mibi wa cyana we ugeze aho utinyuka gushaka gukubita mugeni koko umubyeyi waguhangayikiye akagukunda akakwitaho kuva uri muto kugeza ubu ngubu koko yavuye kuguhuruza no kukumvisha ko ndi mubi wangwa iki ntacyo nigeze mvuga ari kuguhindura Cedric urumva ibyo navuze byose nibyo wakoze ugiye guhakana se ko utagize no nimugoroba wasinze ukadurumbanya bashiki bawe naza najya ngo ndavuze ugashaka kuntera icyuma ugiye kubihakana nagombaga kwirwanaho kuko wari utangiye kunkubitira sebasa nyine nta n'isoni vuba none ahangaha saba imbabazi mugeni se ngo ngire ne saba imbabazi mugeni niko mvuze gusa seka ngo ngire kuri fili menya umwana yarozwe si gusa pe ariko sha ubwo uzi ukina nawe njyewe ni Gasedro umuntu w'umusaza ngo upfukamira umumeri w'umugome w'umuhemu ngo ndamusaba imbabazi nyamara zimusaba ntazo nsaba tanze masamo shenzo nta n'isoni kandi njyewe sinzi icyo ushaka wa mugabo wanditse ndanabihinduye zana urupapuro wandikire mugeni umusaba imbabazi wandike amakosa yawe yose nurangiza usinye nta n'ikindi urimo kunyumva mbabara rwose ko kurwana n'uwo muhungu umuhatira kunsaba imbabazi mbabara rwose pe umva urakora ibyo nkubwira cyangwa ntubikora Cedric oya ntacyo kumbwira Cedric niwe mbwira urasaba mama wawe imbabazi cyangwa uyu mugore si mama wanjye ntiyigeze ambyara aho bamara indahazi yarapfuye nta mama w'umutsindirano nshaka ariko sha wagize ngo ndakina nawe pfuka amavuba none ahangaha ntabwo nufite ngo ureke nkwereke ko nkorwa n'umwana inkoni yo gukubita nde wowe se urankubita nkande wa kigabo aka kanya uvuye mu isoko Beni nari ntaragenda mute nabanje kujya kureba ibibura muri botike kugira ngo nabyo mbirangure uje n'ubundi nagushakaga ngo nkwereke ibyambayeho ni ibiki we kinga urwo rugi musaza wacu atagaruka dutunguye kunteye ubwoba mute ndebera uko nabaye sha Beni nabanje kwiyumanganya nkasiga amavuta nibwira ko bizashira ariko ndabona bikomeye pe mbega ukuntu wababutse we ubu mbikubwiye maze iminsi ndwana nabyo Beni ngerageza gukaraba nkasiga amavuta menshi ntatutubika ni ukugerageza ukongera isuku mute ukanibinda bihagije kugira ngo ibikubabura bigabanuke uretse kwabuka rero ubu noneho no mu nda harandya shawu Benita mu nda yego sha aha mu kiziba cy'inda harandya nkagira gutya nkumva ndiyanze neza mana we maze igihe kingana icyo uribwa mute hashize iminsi ndimbwa nkashinyiriza kuko nimye gutaka ngo Fesa natandeba nabi cyangwa akavuga ko ibyo nze nari nabyikururiye
oya sha ugomba kujya kwa muganga mute. kwa muganga se bazamarira iki Beni kwanyika ko ibyo byose biri guterwa na fistile? ariko ibyo ari byo byose ntakomeza kuribwa gutyo ngo wicare utuze mute. Nibyo utegereje ko bazakumenyesha igihe cyo kubagwa iyo fistile, ariko ugiye ku kigo nderabuzima abaganga bakugira inama. Mbabarira cyane Beni, nawe najya rwose, nzajya kwa muganga ari uko bambwiye ko ngiye kubagwa. Ukumva se nutifuza bizagenda bite mute? ariko Cedric ubwo uzi ko umuntu usubiza gutya ari nyokorume koko ko umwana yabaye ati marume ni inzira igana he kare kose se yari ariho ubundi ngo narindi hehe wari uri he nyine aho nugira ngo ndatinya kubisubiramo nari mpari ntiwigeze usanga ngo umbwire ikibazo wagize cyatumye uhitamo kwiyangiza gutya ahubwo se fi njye wabanye nawe yamburanye iki njye sinshaka ko akomeza kuntesha umwanya Cedric urasaba imbabazi cyangwa ntazusaba aha ariko Cedric ubu hari uko abantu batakugize koko ngo bakorohere ariko ndebera ibintu tugufatanye n'uko ameze nabi rwose Cedric ngenda abona twe rwose tutagishoboye guhangana nawe aho bigeze ndagushorera nkujyane kuri polisi n'icupa ry'inzoga n'urumogi rwose wanywaga urumva kandi menye ngo barahita bagufunga batamufunga ko bagomba no kumenya ko yashatse guteranya icyuma kubera ibyo biyobyabwenge bye ariko sura nkurubana nshaka hiki nkujyana kuri polisi tugenda ahubwo se nyine Filipo ndakwemye niwongera kumwita urushyira urwanaho ayiwe sigaho Cedric hafi wa mwana we rwose kugira ngo dushe imbaraga sha Cedric sigaho bita nkwereke kukiri umwana nanjye ngo umwana ingegera gusa nani ko kimeze urankandagira ndekura ndapfuye we mama yewe ndakura ngurekura Fili wa murekuye koko ndekura we ndakurekura gusabye imbabazi mama wa Kicoco ahantu wafashe ni habi Filipo we nako marume ndababara we muratse rwose wamugira imbabazi murekure yongera ndwanye cyakora reka rwose noroshye mufate buhoro sinkorohereje sambabazi vuba none hanga sambabazi wandike uvuga ngo mu buzima bwanjye sinzongera kubaka umuntu nduta urumva byose ndabyandika yenda uzana urupapuro abyandike abisinyire urumva Gicucu wandike ngo kurikira se wumva sinzongera gusuzugura mama urumva sinzongera guteza umutekano muke mu rugo urangurikiye yego sinzongera kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge yego byose kandi nemeye gusubira mu ishuri nzarijyamo rwose pe Gicucu gusa okay gaho cara ngase ubusa ndaje kugute mwanjishe koko cara hano nyine bakuzanira urupapuro icara se arirutse Filipo we arirutse aragiye nibashungurikira ngo mbere Filipo kandi kugira ngo ibyumore nzabibagirwa kwishyura bitinga bitebuko nzingo ngo uzagira utesha ngo uzagira ute nzabikwishyura ese niba ari umugabo wahagaze tukabivuga turebana ngaho se hagara aho ngaho ngo Filipo yiyemeje guhangana na Cedric uru rugamba azarutsinda wowe ubona akwiye gukora iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze rero abo mu runana basoje ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane abatadufashe kuva mu ntango tubibutse yuko ibihugu vya Afrika birenga
ku 40 byari byaserukiwe mu nama y'abategetsi bavyo n'umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika bihavuye muri iyo nama hasinywe amasezerano mashasha cane yerekeye ubucuruzi. Mwumvise kandi yuko mu buseruko bwa Kongo naho havugwa ikibazo ca kolera. Ibi biganiro byari bihagarikiwe na Prudence Nguvu na Florentine Kwizera. Mwakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango.